Nakon svjetske premijere prvog potpuno električnog modela Porsche Taycan u Kini, koja je održana koncem 2019. godine, Porsche BH, generalni uvoznik vozila Volkswagen koncerna za Bosnu i Hercegovinu, je odlučio da krene u prvi pilot projekt i na našem tržištu. Uložili su maksimalne napore da se i u Bosni i Hercegovini promoviše i eksploatiše prvo električno Porsche vozilo Taycan. Šta Porsche brand u Bosni i Hercegovini želi postići sa prvim električnim vozilom? Mi na neki način pokušavamo da utičemo na javnost i podignemo svijest svih korisnika električnih automobila u Bosni i Hercegovini da, kako neki kažu, budućnost elektrifikacije, mi možemo slobodno kazati da je to već sadašnjost i na taj način mi želimo sa Porsche Taycanom u Bosni i Hercegovini početi i razviti jedan snažan pilot projekat čime ćemo podstaći naše potencijalne klijente kao i trenutne klijente svih brendova inače u Bosni i Hercegovini da sve više i više iz godine u godinu koriste električna vozila. Koliko je Porsche BH uložio truda da prezentira model kao što je Porsche Taycan za tržište Bosne i Hercegovine? Porsche BH kompanija je imala priliku da prva uvede model Taycan na tržište Bosne i Hercegovine i s tim u vezi sa projektom Porsche Destination Charging dobila šansu da instalira električni, odnosno punjače za električna vozila širom Bosne i Hercegovine. Bitno je naglasiti da sam trud kompanije Porsche BH je značajan iz tog razloga zato što ovaj projekat već traje od jula prošle godine i ovaj projekat će se nastaviti sve do određenog momenta dok mi ne postavimo punjače za električna vozila, čime bi i naši ostali brendovi unutar kompanije, to jest Volkswagen, Audi, Seat i Škoda, imali također mogućnost na istim destinacijama da pune svoje vozila. Da li će Porsche Taycan zadovoljiti potrebe jednog Porsche klijenta i u kojoj mjeri, uzimajući u obzir da je potpuno električni i da će morati da se puni na poseban način? Porsche Taycan će zaista zadovoljiti potrebe jednog klijenta, pošto se radi zaista o pravom Porscheu i moramo naglasiti uz to da će sada klijent imati mogućnost da pune takav jedan automobil kako kući, tako i u javnosti. Bitno je napomenuti da smo i mi na neki način pokazali našim potencijalnim klijentima da Porsche Taycan zaista zauzima mjesto na tržištu Bosne i Hercegovine i iskreno se nadamo da će u budućnosti to tako i postati. Ovim putem želimo naglasiti da će se kompanija Porsche BH u Bosni i Hercegovini i dalje zalagati što se tiče elektromobilnosti i s tim u vezi moramo naprijed.